I pozdrav ljudi, vi gledate Sergraful TV i danas ću vam pokazati kako dobiti Minecraft Premium account. Znači, već sam snimio jedan klip, ali kasnije ću vam reći u čemu je razlika. Sad kao prvo, htjela sam da počnem danas delimično novi serijal Agar Hrvatska. Snimali sam Agario, ali imalo neki problema da se uloguje sa serverom. Pa onda, kako se zove, Agario običan, rekao sam, nema veze, davno nisam snimio neki tutorial, pa sam htjela da snimim ponovo ovaj. Imao sam tutorial kako dobiti sa klikovima Minecraft Premium account. I to je baš ono, dobiješ da napraviš svoj Minecraft Premium account kad skupiš klikove. A ovo je kako može da se dobije kao hakovani, preko slično nešto kao generator. I odmah vam kažem, ono što imate na sajtu Minecrafta za klikove i ono što imate na sajtu na Facebooku, Mineplex sajtu, to ništa ne radi, nemojte pokušavati. Ja sam to sve proverio, ne radi. Radi samo onaj klip što sam ja imao, stvarno radi. Ali ovo vam je ipak brže i lakše. Ne znači vam to puno. Evo, sada kliknem desni klik paste. Link će vam biti u deskripciji od ovoga. Link će vam u deskripciji biti. Minecraft Lex. Jo, imam problem sa mišom. Moram ja sad levom ruku. Kako ću to uspjeti? Ne znam. Čekaj da pomerimo ovo na stranu. Sad da... Znači... Sad ćemo sačekamo samo da se očita stranica. Inače, ljudi, stvarno mi puno baguje u zadnje vreme. Iz čistog razloga što mi Google Chrome ne radi. Evo, ovo će vam se pojaviti. Ne radi mi Google Chrome. Gasi se na svaki 5 minuta. Danas ću instalirati novi. Idemo get, kad vam se ovo čita, idemo get Minecraft account now. Ja ne mogu da verujem što se ovo dešava. Idete get Minecraft account now. Ajde više. I imat ćete sad ovako. Vidite, pojavi vam se ime PvP King 00. Ovdje vam se pojavi username i password. Kliknete copy username, idete u Minecraft paste, ovo onda lozinku, idete paste i to je to. I sad ovako, ovdje je slika od svakog skina, ovaj nema skin. Idete dalje ako vam se ne sviđa. Znači ako vam se ne sviđa, kliknite ovo get another account da vidite neki drugi. Inače sutra neće biti klipa. Možda i hoće. Pošto neće biti tu. Evo, na primjer, ja sad mogu samo 2, pošto sam malo pre ovo tražio. Evo, ovaj, na primjer, skin nije toliko loš. I ovdje vam piše kad je proveren account. Najbolje vam je da sačekate, znači čim uđete u ovaj sajt, moći ćete barem 5-6 da pogledate premiuma. I da nađete neki checked, na primjer, koji je jedan daj znači proveren pre jedan dan ili par sati, ima i takvih. Ti su najbolji i uzmete ih za sebe. I daj samo završim, sutra možda neće biti klipa, možda i hoće ako stignem na vreme. I to je bilo to. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Post.